Kažu, bio kod nas jedan učenjak. Sad ima priča u islamu, naravno, kada čovjek umre, ide na onaj svijet tamo i sad sve po svojim djelima, jel, kako ste zaslužili. Ali ako idete u dženet, to je raj ili paradis, tamo sve bude u bijelom i dočekaju vas dženetske hurije, to su te neke žene njihove najljepše. I dobije svako 100 hurija, tako kažu. I bio jedan učenjak u okolini Zenice. I tamo vamo jedno vrijeme ti je njemu nešto loše bilo. Vjeruje u Boga čovjek, sve to. I jedan dan, malo vrućine tamo vamo i on se onesvijesti. I sad došla hitna, tamo vamo strpaju ga. I taman se otvorila bila novo krilo u bolnici. Sve u bijelom, posteljine čiste bijele, sve. I oni su doveli još neki par studentica koje su tu radile za bolnicu, volontirale, kako se to već kaže. I njega oni tu stave u tu sobu dok ne dođe sebi. I počeo sebi taj učenjak da dolazi i ovako pogleda lijevo, desno, sve bijelo oko njega. O Allahu, dragi, hvala ti što si me stavio, kaže, u džennet. I sad i on pogleda ispred sebe, a ispred njega te studentice, one su negdje tamo bile, nemam pojma, Azije, odakle. Pa mu izgledale neobične. Allahu, dragi, hvala ti na ovim hurijama. I on se sav obradovao. I ko da skoči, on bi na njih poskočio, veli, to je u dženetu rečeno da ćeš dobiti ženske, jel? I on odmah poleti, ustade. A one da ga smire, prepale se, šta mu je, odjednu. I one da ga smire, Allahu, dragi, daj samo jednu po jednu, nemoj sve odjednu. Eto.